Бул эжекебиздин аты жөнү Феруза Атакулова, 51 жашта, Максат айылынын тургуну. 29 апрелде тажикстандыктар тарабынан куралдуу жаңжалда 5 бөлмөлүү үй өрттөлүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери тарабынан, кызматкерлери тарабынан тазаланып жатат. Бул эжекебизге ошол кесиптешим журналист жана ютубер Адыл Акжол уулу аркылуу Россияда мигрант катары иштеп жүргөн мекендештерибиз салган аманат акчаны жеткиргени келдим. Бул жерде азыр 2,5 миң сом бар. Бул эжекебиздин өз колуна аманатты тапшырып коелу. Рахмат. Bağlar, rahmat ballarım, canların esen olsun. Sizlerin canı martabelerin ulu olsun. Bizge bergen yardımlarını da Xudayım Taala sizlerge ming baravar kılıp kaytarsın. Hamisha sizler özgü yurtda maşin etip kıyınçılık görüp iştep topkan akçalarını bizge jönötüp atasılar. Men bilemin, ben özümde emigrat bolup жүргөнмүн Moskvanın köçesinde. Rahmat ballarım, canların esen olsun. Allah özü şu ulu ayın günleri sizlerdi. Maksatlarına жетишке ümitkar kılsın. Allah Taala özü sizlerdi hamisha qo'ldasın. Rahmat ballarım, esen bo'linglar. Үйлөрдү калыбына келтирүү иштери башталды. Учурда өрттөн калган пайдубалын тегиздөө иштери уланып жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча бул жерге бардыгы бирдей типтеги окшош үйлөр салынат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бул үйлөр 2 айдын ичинде бүткөрүлөт деп убада берген. Бул жерде биздин өзүбүздөн 14 бирдиктеги техника иштеп атат. Андан тышкары 4 техника башка ишканалардан привлеченный техникалар иштеп атышат. Биздин биринчи тапшырмабыз ушул бардык баягы күйгөн имараттарды баарын тазалап, курулушка аянтчаларын даярдоо. Bu yerde azır produkt ocağı, başka jagı polnu жетиштүү болду. Sizlerden surança akça bolsa, hem bir yerde bölünüp tuğan bolup ketip atat. Oğay amelinde kılbanızlar, bola turgan bolsa, mümkünçülük men sizlerden 2 dünya suranam. Bolsa, şipir al berinizler. Şipir diyem, kança jönötsöңүздөр, oşonu men 93 üydün jaraksızlığa polnu men birden berip çıkayım.